Kila mara Mungu anapoweka wazo ndani ya mtu, ameweka kitu halisi kinachotakiwa kutokea mbele ya huyo mtu. Ndio maana hapa anasema utakusudia neno, utakusudia jambo, nalo litathibitika. Mstari huu unakuonyesha kwamba kila mara Mungu anapokuwekea wazo ndani yako, hiyo sio bahati mbaya. Ameweka kitu halisi. Hicho alichoweka ndani yako amekusudia kwamba ni lazima kitokee. Kwa hiyo wazo ni njia ambayo anaitumia Mungu kufungua milango mikubwa na ya heshima mbele ya watu. Mungu anapokupa wazo, haangalii hali yako ya leo kwamba una uwezo wa kutekeleza hilo wazo au la. Na wakati mwingine Mungu anapotaka akusaidie wewe na kizazi chako, atakuwekea wazo lingine la uwekezaji ndani yako. Jaribu kudaka hilo wazo, jaribu kuheshimu hilo wazo, jaribu kumwambia Mungu, ninakuamini, na kwa sababu hiyo hata kama sijui niendako, nitatoka, nitaanza, nitaenda, na Mungu awe upande wako na akufanikishe uwe na milango mikubwa ya heshima katika jina la Yesu.